Kauna, Wena Meso, Ole, Bantu, Kaka, Songo. Nikimpeve kakati chama zonji la mbongo tiki ngunza kimpeve. Bapinga ko bazebi tiki ngunza ni yandi bendi ya mampungu. Kawena mokishiko kingunza kadina shikengiri ko. Kingunza kabone kadina futuko. Kingunza kabona bunganga ko. Nsamunga wa mampungu. Wabonga wasa watula na kimpeve. Kimpeve kina kantete ni musasa bantu. Kingunza une voix spirituelle initiatique authentique de Mazako Congo depuis Kep, depuis Kam, depuis l'Égypte antique. Nzamba bonga Wasa. Tilalem. Mbutu fedi Kam la ba wikela tekelo. Ndia wa tata na ba mama no du manishina. Beto mon côté que nous on fait, donc eux ils viennent ici, donc nous on parle. Donc on prend tous nos affaires. Il n'y a rien qui reste. Matundu na bandeko nyonso, papa, bambuta, mama, ndenge vraiment de se déplacer pour na toya to sala na normalement fait tout ça en lobby. Pour lobby les amis mokolo oyo fumukimba ou abanani musala na ye. Mais ba conditionnement mini ba tia biso na mokilo oyo. Et ça, la majorité de se libérera à dimanche. Il y a un moment le 7, c'est la journée spéciale uniquement pour la famille. Les fêtes pour Tobina, Tobinouka, tout ce que là. Bon, tout le monde un peu, tout voilà moi, image, il y a à moi, vidéo, il y a 20 minutes pour la témoignage à bateau, la vivage dans l'époque. Mais vous limitez ça parce que permettre que. Mais nayebi ke batata pe ba maman ndenge tozali awa chacun de nous na ba candidat bazali awa baza na témoignage ya oyo tobengi kimbangu fula mo donc yango na opesa bino vraiment matondo mingi tozobanda kilongo na biso kilongo na biso kombo nango mbanza bilaka esalami epa papa kokatila bayingisa. Malheureusement, quand on va malheureusement peut-être pour tout faire un peu de choses comme ça, pour nous avons rendu ce cas de Outa. Mon papa, pour qu'il a baindi ça, à son abisoté, ça fait au moins 2 ans à son abisoté, à Zonga, mon filo, tout le monde a toujours plein de malheur et pas Bakoko. Il y a une autre, à la base, il y a Mbanza Bilaka ou Lelo qui a invité Bino, à Biso Bamouza, tout ça là. Wana etikami epa ya mama Chikeva Tuluka ye mutaza kokamba biso yango luka to banda kilongo na biso na kopesa na papa mama po ete abondela to banda kilongo po moni to yambi papa epi to kokota na to tikali ya kokamba biso yenge teno Yenge Toto nzambi semi biabio Ngeye wasema limone kene tata siwalema muna kutukituna tata kiwalema muna kutukituna matondo ponde nzambi amputule ndongo sikibanga ngai Mungu na yo mama Chikeva Tuluka nazali kobelela yo na ngonga oyo mvuluzi tala biso bisielo na yo biso bangunza lelo tosangani mpona kokanisa mokolo oyo yo moko bandaki mosala kaka mokili oyo ozali nzambe okotikala nzambe mingi bayebi yo na kombo ya ntumwa kasi biso toyebi tozali nzambe na kombo na yofumu nzambe kimbanga ndenge biso basali na yo bandimi bisielo banso ndenge tozali abasi mibali toyeli liboso na yo nasenge tozala na biso eloko nazali kotika mayenga na biso na maboko na mvuluzi kimbanga bantumwa mpe oyo basalaki elongo oyo bazali kokanga makikole bazali kokende kokanga bango nazali kosenge ete basala na biso kintwadi na ngonga oyo ete ezali mokolo biso tosepelaka mpona lokumu oyo yo moko mvuluzi kimbanga natiki programme nyonso ute bande suka kati na maboko na yo na bandeko baye kati na esika oyo totondi yo na yango na fulusi yo bongo na kombo na mvuluzi kimbango ingeta
Tukela. Yaka. Yenge keno. Yenge ba mama. Yenge ba mbuta. Bande kuna ngai. Vraiment bokolimbisa mpona retard. Nasengi bolimbisi. Papa bolimbisi pe na bino nyonso. Ba mama bolimbisa po tolobaka nkungu tule ndozaka donc bakoko babengaka lwa mama. Nasengi na bino bolimbisa bino nyonso ba mama. Ndenge tobandi retard. Vraiment bolimbisi. Bolimbisi mama. Vraiment ndenge tobandi retard. Mais tokotelema na biso nyonso. Pour être les gens qui ont mabina, les gens qui ont koyemba, les gens qui ont sengo. Avant que katina biso, bameko bazali, muta zali, mama zali, biso bameko pe papa bazali po to mekampe pour expliquer mon collègue les gens qui ont pour la biso. Yenge keno. La banzi bomoni ba bilongi zali awawa, bomoni bilongi zali awawa. Fumukimbangu Mutantoko, Mama Vitankimpa, Mutamachua, Oyo Basoda, la Bichon Mikucho, le 4 janvier 59. Et ça, l'histoire monnaie pour la Bichon. Makamon et ça, la Congo d'Antotila. Pour moi, on n'y pas même en Allemagne, les a ratés. Pour moi, on n'a jamais na Portugal. Pour moi, on n'a jamais na Osugiwa. Makamon et ça, pas la Bichon. Alors, on dirait que Sangani Awawa, Bichon à Congo, c'est ce moment casse pour la Bichon. Yenge keno, na invité ma papa, na moni babe tout monde appelle bazali. Ma maman pe kuna ba yemi sa bazali. Ma maman bazali bazi tout moya ye. Lembe bazi tout moya ye. Tozong sa malembe bazi tout moya ye. Butu mona na mukese bazi tout moya ye. Malembe bazi tout moya ye. Bazi tout moya ye. Malembe bazi tout moya ye. Bazi tout moya ye. Malembe bazi tout moya ye. Bazi tout moya ye. Malembe bazi tout moya ye. Bazi tout moya ye. Malembe bazi tout moya ye. Yeah.
maraka atela maloba fo bayemba poto sabiso bangunza poto pesa na mbote na kuma fungi mbangu yenge keno yenge sikoyo tukomi na yebe ya mabonde tukopesa libonde lipaya mama bakangila yenge keno mama Imambu muna Kongo Imambu muna Kongo Imambu muna Kongo Mungu tu kanunga Roma Kongo Matondo matondo tunafutula kwa mjije Bula fika dolo Makongo Beto bala ba Kongo tuyonza bane bakati la fulu cyake Dini bundu ya Kongo ni wadila ndefi Bundu ya Kongo ni wasora ni watumba Tuka muna Kongo ya ntotela Kwa bakulu beto bana bakulu muna sulu Makongo tuyonza maneni mufutu kembesa Dimbu kya mfumu kimbangu Yandi wafilisa Mukuza bangu la kimpaga kimpeve Mbuta kimbangu wena mwanaku Wakutuka munkumba ngudi Tuka pa mama vita kimpa Makongo Ubeli mujoka Yandi wavova Yona kunjoka Kwa mingizila Kansimu moyo wa mono Bomufaika Bada batatu Wakuza yala Evova nkaka Wakuza yala numitoto ya Kongo ni mbutukulu mfumu kimbangu ni mbutukulu mfumu ntoko ni mbutukulu mfumu mpali ni mbutukulu ya zintumwa za zonsono muna nkumba ngudi wabeto tuka muna Kongo ya ntotela tutondele Makongo ni mavanga mamoma wasonga kwa beina Kongo ukabuna wavovila bakulu beto muna kika mpika ngewa vofa musi Kongo musi mpandu musi mpindu Kondolo mpeve bukongo kalendi yala Kongo ya solo Kongo ya tumbu Kongo ya bena Kongo ili aho nge watula dimbu kwa bena Kongo watuvana nsambululu ya yeto ni kingunza ni kina muta kimbangu kavanyi na bimhangu tata mufulukisa sielo kiantete kasi wamukote la manenga mubimbangu bikavanga bamutuba mkoloko Peve ya mwanda velela ya salamu yandi Peve ya bukongo ya bungunza ya salamu yandi Yedi mukyo ni kyo kitama tatamana Musana muntangu za uzi Mukongo ya makuku matatu Tuka muna Kongo ya lemba ya mama vita kimba Tuka mukongo ya mbumba ya mfumu kimbangu Tuka mukongo ya ngunga ya mfumu matsuwa tata buchele Ntangu zifina maneza bikwa
kwa bakulu bana bakongo batela mane muntangu za uzi tuna vutula matona kwa bakulu bamwela Kongo bana basisa mwinda wa ubu utona sanda tuvutuli matondo kwa zintumo za zontono za vila mumbanza Kongo banwana mpita banwani na dimbu kya Kongo banwani na mitoto ya Kongo tama mpungu funda na matondo tukabuwatela masemu Kongo ya matsuwa mfumu mpu ngo ilukanda nge watela mase mukongo ya kimbangu ne mwanda nsemi bawe na nataki kulu yetuka muna Kongo na ntotela tata mana mavova makaba kulu mena vangama buchele tata tufeti mona kya utusonga nzira utukulu muna mwinda tuka muna lugwetetelo ka Kongo utula ntsami na mubala ba Kongo pasi bavaika mumabundu makinzenza mabatu natina mutuzimba kasanzira wa ubutata nzira kuvila kana magambo tukeriga magambo makongo ikingunza tutondele ntonda za singi kwa bakulu batubweni babonso no bala bakongo benatela mamuntangwe ziba batikiri mugwa muningu wangeta mampungu unakulu muna munzake ngunza ujojo botuvututa ni matondo kaka mfumu kimbango kabaneto kintwati bonso mana mawabikula bala bakongo baina munsiza kinzenza wabu babatikiri mutelama bena wambila tuka mazinga ulono tuka mu makongo mabuku mamonsono tata mena sona ba mumbanza Kongo madakulu munazi nsangu zageza nkinzi zibatikiri kwa sabena Kongo botuvututa ni matondo kaka kilokela kya ukitata tuhedi kwa moko mako bisimbi bya ngudi bya baneto kintwade mutu yangirika mutu hana ngolo kwa beto tamalanda nzira ya uyi ngati tokota muntungulu mbanza kuna matondo mavuturu mayu yenge keno yenge tate mama yenge keno yenge uzulumbangi bantotombangi tutikongo takwa beno bena balongo beno lokubika mahonsono beno luzeyi mama mitibwa lungu kyaki kamena manzenza kwa beno kamena mangitukulu kwa beto mumona vo ntumamieto itambuti nsangu vo beto tutambuli nsangu zeto tutambuli muyonza mafuluka uki kai beto wakati beno kaka fumu kimbangu ngena mfumu ya keleka nge watwari sankangu nge wasikame sankangu wa Kongo tuka muna tuka te hunu petita mana mkungu aku muna keleke muna kya Yezaya lusantu la Kongo ndina tweti kubingula bika mpevi ya velela pevi ya mwanda vele kutwari sangeye ya twari sa beto wa Kongo butela bafulukia uki na bena kuna mbanza Kongo ngindu zetu zinanga mazulunza mboja kwa bisibi bitela manga batabisa nkanga tatanzana mpungu beno la songo luyalu lwalu evoki nzambi kuba kulubetu wanunga bika pela sika masankangwa Kongo kili kutulu tweti kulubokela ntemo engangu tulombele zola tulombele lendo tulombele biza bya kulumuka bakati dieto musingu keto tubeke yala mubifulu keto yetu yala bonzo benantsiluza tsa Tanzania mpungu abakulubeto kangwa Kongo sika mauzolole babu kangwa Kongo nzila keleka uzolole landa idina lwiza lazimula kwa ntemo tule nkwa ntemo mubeto mukinzungutila keto lwiza lazimula mabolo kwa makangwa ndombe fumuki mbangu teti kubokela lwiza wazimula mabolo kwa makangwa ndombe wakini kutulu wakini mumpasi lutala mianga la mtoto mya Kongo lutala ndivuzu mtoto mya Kongo lutala menga meti kwa madada mtoto mya Kongo lutala mpasisa wa Kongo voka beno bakulubetu kola nunga mbebe nani jaka unatela maibuka tula mpasisa mpila yayi batata bampungu tulendo bendo lusarilanga mubantu bika la zonze la mubana beno peleko bena bafuluki auki peleko bena mwazulu mumilangu mumipepe mutoto emunza ya mvimba bakulu munanze zimi abafuluki auki bisa bafuluza mwana muntemwa mazulu tatangula nkalumia zola nangango elendo tukuba mane
bika benu la kubika fulka uki du kuba mane bika benu la kubika lokela ke uki kakikala ni kapuka beto kakala kangwa kongo mvimba munza ya mvimba munza ya mansweki peti bingula o mfumwa mansweki lukulumuka fumwa ndungunu lukulumuka bafuluka uki luiza la zangu la kangwa kongo asala salukyandi kasika masabakano bandobe kenzulanza ya mvimba mujamu kembo watata nzamya kungu mkumba mfumu wetu ni mwanda kongo tulombelebo yenge jaka yenge mutatukia mase Vitampulu sumu na kongo dia mvimba sikimisa mitima mya wonso kukongo uize ofumwa ndungu ngeni fumwa ndungu nu waudumu kamuvita tuwiza salasana ye makesa mako muwiza kuna tasiku musiku kongo uize ofumwa ndungu kone kamuteswa kongo uiza mani kakuza kuna tantu uiza katu talambo itete yeti seruka kukongo uize ofumwa ndungu ingeta tutonda Moi, je remercie tout le monde, je remercie de nous avoir contactés. Mais je n'avais pas vraiment bien compris le message. Sinon, je pense que d'autres encore seraient restés pour rester ensemble avec vous. Boudia, mais vous nous faites la kindamba, et ça, mais vous nous faites la kindamba. Et tu n'as pas de moyen d'amba, qui m'a bambouté, va y aller, yenge keno. Yenge jaka. Yenge mutakitamase. Yenge ta. Buna. On nous apprend dans l'histoire aussi que, comme on dit, Ntibwana yo ntiku, kati buna tandiyo ntiku. Buna, autant, comme Fumukimbangu est arrivé donc au Congo, donc dans chaque pays, il y a des règles et il y a des lois. Il y a des lois que nous respectons au niveau de la Bigalou et il y a des règles aussi qu'on respecte au niveau de la religion. Mais lui, mon père Vandi, batalement pour Moutulendo, mon pied Gambimba, et mon toile, son comme PV, il va beaucoup la bonne Fumouanda, veiller là l'Esprit Saint. Quand l'Esprit Saint est venu lui parler, quand il a compris le message qu'il avait pour amener le nom de Dieu sur tout le territoire, pour dire que malgré les maladies qui sévissent notre pays, malgré tout ce que nous traversons, malgré les contraintes et la liberté que nous n'avons plus, moi j'ai reçu un message qui dit que retrouvons d'abord le nom de Batata en Pungutu, et vous verrez que nous retrouverons le chemin de la liberté. Donc, il s'est donné à fond pour soigner les malades, pour annoncer la bonne nouvelle, pour dire nous tous nous devons retourner dans le Nzila Congo, dans la tradition Congo. Tournons le dos aux dieux étrangers et honorons notre propre Dieu, honorons nos propres ancêtres. Et pour cela, et sa vie fut mise à contribution, il fut traqué et puis arrêté et mis en prison pendant 30 ans. Et malgré cela, au lieu de se sentir, moi je suis emprisonné, qu'est-ce que je vais faire? Mais malgré cela, il était enfermé, mais en même temps il se trouvait aussi dehors. Il a continué à mener son message. Donc c'est pour dire que Kinsuni Kaka, grâce à l'Esprit Saint, il a pu continuer son message et son travail en sortant de la prison, en le voir les gens et jusqu'à Moutela Massanka ou jusqu'à l'indépendance. Donc aujourd'hui, si on parle de l'indépendance, on dit le père de la nation, on va citer les noms des gens qui ont mené l'indépendance, mais donc ils ont œuvré pour que nous puissions retrouver cette liberté, que ce soit seulement pas physique, intellectuelle, mais aussi spirituelle. Et aujourd'hui, on voit encore beaucoup d'entre nous sont encore endormis, qui suivent des chemins divers pour arriver, on ne sait où, mais le vrai chemin, c'est toujours regarder d'où l'on vient, qui sommes-nous et quels sont nos ancêtres et que pouvons-nous entendre et tirer profit de ce que les autres nous ont enseigné. Pourquoi lui, il s'est donné pour nous et pourquoi nous, aujourd'hui, on doit continuer toujours dans les erreurs. Il dit,
là aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui. Maintenant, nous avons tout là, Kadim, Peve, Abatade, on peut c'est le Salanga, voir Foulou, Kena, Bantu, Beti, Sala. Il dit, na, Sala et Samila. Continuons à nous tenir par la main. Ce n'est pas Mbuta Tikeva, ce n'est pas Mbuta Mfumumpu, ce n'est pas Mama Tikeva, ce n'est pas Ayaya, Bakangila, ce n'est pas Mbuta Yaya. Le travail que nous faisons, c'est le travail de Batata Mputu, tous les lots. Et tous les Bénin Congo, vous avez l'MPV en Douari ici, vous avez l'MPV en Voulouzi, vous avez l'MPV à Zola, Yangango et Lendo, et partout vous trouverez. Vous êtes des envoyés de Batata Mputu, tous les lots. Kadibaou, Ibeto, Beto yi, Baou. Dibo Nunkengo, Idinama Tono, Yemba. Wa, pamputa, pamputa tamalisa.